Gitumi kinene gya kuharirio kwa igongona riri kiuma kuririkania ateng'eri aya undu umwe na macoach kumurika maria mekite mwaka-ini uyu undu umwe na kwambika mibango ya mwaka tukite. Muthi tugire niguo mwisho tukuhinga mwaka witu wa 2022. Gitumi gya twike uguo ri ni nyendaga tugaikaranga tukamariria tukamahe uhoro wa anti-doping tukamahe uhoro wa mitugo. Francis Kamau uria niwe coach wa ateng'eri aya ni matugeirie thutha wa kwandikithia maumirira matiganite mahenya-ini ma gibururi undu umwe na manja ya bururi ona thengia ya mihinga iria ikoretwo mwaka uyu. Twakorwo icokia ngatho ni uko kwina some of our athlete marateng'erire wega plus kwina angi aitu marathie guteng'era nationals iria igakorwo Saturday. Ateng'eri ingi macokereirie gutungata mahenya-ini thutha wa kwaga gwikuruhania namo kumana na king'uki gia COVID-19 na mena mwihoko ati mwaka mweru ni ukurehe maundu mega. Ni turacivire tumaundu here and there tondu tariu twathie andu reke njuge andu aria tuturinire guku na ni uwi andu aya tuturinaga aneneha na atuika muhanyuki mwega tukamutwara tariu armed forces tukamutwara borithi tukamutwara kuria kungi. Coach wa airitu Beatrice Warede onake ari na mwihoko ati mwaka tukite ugukorwo na mawega kuri ateng'eri aya. Twakena ni kunyitanira na andu othe ateng'eri a Nyahururu othe twarianira hamwe na ni twaigua tukenete na twaririria maundu maingi iguru rigi ihenya na challenges cia ihenya na twamaririkania uhoro wa guteng'era mari clean makorwo mari out of maundu maria mareganwo namo ni thirikari na kiama kia riatha kia kuhuthira dawa iria ngananie. Ateng'eri kuma Nyahururu makoretwo na maumirira mega matongoretio ni Stanley Waithaka uria watungatire mahenya-ini mathi na kuhiukia ngoga ya silver ihenya-ini ria mita 10,000. Handu-ini ha metha ya mathako ya Kameme TV, ritwa riakwa ni Ng'ang'a wa Nyokabi.